ma bere da kama wa bere tiu mange da mono bene gin batie inoni wacher warwate bene kimieno net Alfred bene gikome warwate bene ki won net Alfred bene gikome warwate bene ko miene warwate bene ki umigine kilu migine weng gen go berutie kama inoni Omin unek Alfred ye kono ti la lok palulok mono kono mi ot pa unergi en kono uchier beno logo maduong matekada da kono Omin unek Alfred nye kilwoni udon Eric Ateri ena wajane ni na matini en kono ti ameti wajbon wakde gin machalo gendo ot gin put pia gi kade ke nying rimo madongen gi moko ni ene utero mono kono nek ilobo India Bagwere bili ti ati dok tijgi mono eno gin matie chikong wachiru winyu lok matia kati mono kono kibota Omin unek Alfred ikachoke mao berutin mono kono ki gangpa unek Alfred gi mono kono ini na batini ko argi kore ko kwany wan wachiat win kono lok mono kono kibot Omin unek Alfred ko argi kore nek Alfred wie ber laten magang kan ateng village laten ma a ki akwang sub county Pajimo parish en kinwale imwaga Aliba chel mia bungwen kipier bungwen wi abero okay kwan pu nek Alfred chako kwan ne ki Kidgum Public Primary School kamu kwano from P7 from primary 1 mi o P7 senior 1 pu nek mi chere senior 3 otimu ki school makilwoni Kidgum Town College iyunge o chere kwano kajansi imanjas SS Matie Itoro district kamu kwano plaza ngwene club beach ka bichelie yunge ne ro chero o kwano university ne kindeje university mo wie malube ki kwan pa ne dong tij mo ne no yele kere ikir mi ko mo ma tie ti mano no pe bad no wange en pingej mi odilu mano en tie kede one ko turupi Acholi team mau turu pi editions adek oweng mau berutieni one ko berno la turu pa bull pa gena pa Bright Stars FC Mati Kampala o representing Deje University Karmanu tie school dong gena tin ogor wakanyi makwaro loko monek Alfred wan machalo family peno waberu kingej matut tutwal ingo matin titeru mera nyula tien megang kanyi wako pien po tietewa wot makamege kono dodong wanyang kibot umiene matiri makilwoni Lony William magiberu no kachel kede Kampala ena ye tietewa new nek woro wot micher katemu tiene ilo makilwoni India dong lok matin gor wakanyi tutwale ti loko mama makimako kedo nek Alfred ilobo India makino in possession of genma kilwoni cocaine mu kirma waraga makichoyo obieno dong no family kan ichake dwe mia bichel chabiata mia chel wawaj dong ni ndwa bichel ni dwe mia chel to be precise one machalo family before warga onu nowa no watiki yub gang kan nyendu tiari wa bungwen mano waberu ki gen ni machala tien paju no bibieno ilega mi foj bot la chwech mamuze William Lulonya boda oyobo pigang mamege
mi dwa ko football la twe chipo waneno en wer obedo kila piny wer dong para wabino ka chako Nyang new net tie makimaro which India oni dong lubu warga mabedo ngo wano no dong tien wati kany kamieto minu idano ngej ni mukara ngej wano waling penny piano po ango po ati mieto lokolok eni wako dano bano mero walok ngo manu wan watiki ngej maturi ye wek luak bet ngej mati manu a ki bot family pengej manu dano tika tikere kiteng ping manu pegingeo ngo exactly manu titime makwako lokom nek Alfred pien ngej mati manu luak romo yenkede ngej matin wati miete wami bot wek wunu Nyang dong wie loko kati jomugu magogo duro i social media makombede do nya dan dong tie kede mapolli oduro uno dano ma oduro e oni so sebot family wan po angeo dakjo e oni mo ma obieno loko ki family ati wergun Nyang ngo makwaro loko munek kia makma kamege kodidano e oni po o Batwa dako mieto wachi kodingej e mukare yamu e ma Kilwongo ye Nying jo mukene ma pi kitman mi chik pian police investigation beti mete ilok eni kikanywa India po ron wachi ne wako chi wan machal family wa mero wachi e oni pe position makamegwa e oni po beru position ma familia yo katikere mi kore kom joma ki winyu nyingo kare yamon kono do ngara chel ke ken ma watie ka tote machalo family mino ngej kibore ma a keyboard lawyer ma wan wa no matika representing en I court ki India wati ko ngej kibore ka ena ye romo tiete walo kada ikit ma en tin de o kama en long tin ti yeni munu kono do wie ngoma ana romo wachne tin kan makwako tutwale lok mau cher ka kar yamu maguru kom jo ma tin kanya nano representatives to give betie one wati wachi position ne oni pemegwa one family po wajo kamo ka ken ni wati ki koro ni waton koro ikom ngat mo ka ken machalo juma tin nyingi ki kwano tieni kedi ben nino Nying mo tie for the purpose of lock kado o way level me court pedon wanda na tani waromo chako karo kede wako lawyer punek romo briefing one diri maja pianu nek kiter court eniendwa pawe beach niendwa pawe beach magiter nek court lokumo mau loke kunu madiet tuwal beru pere kiter ke presenting en ke ken nyim la ngol ko kidon ki diru neno mi winyu lokuner waniendo piara det mi duwe eni ena ye wabikoro winyu adoki kidong lok mati mau bikati ki dog latienwa ki wek no one be machalo family wabed dong ki position madak diri maja peno gwakde ka chaka machalo eni wabichwalo ne wako bod dano I forums ma pato duch wek go bet ki ngej mati ikit matien lokunek no ti were kede kit ma an romo dwako ni botu ena ye en kidong lega watu twale tie ni forums ma papat ki keru tie mi konyo neno ne nyune uno ngol mati munu makwako facilitation vano mete pinong ire lawyer pian family don't know lawyer ki ker mano nak ma wati kere ni facilitations mu kene dong wachwalo ma obe kunu wer eno beru ki kare
mino kom Alfred miter en nyim court wameru le kulwak bien wel chene matie mietani machalo family punet ki gang kan kitawun dano ma obino uneno tikede ni ker eoni po bi romo nonge la wachel mi konyo la tien twani so walego dano pe mi joko chingi nyo walego dano mi yapu chwingi mi chwalo ching mi kony mi neno ne ni wano ngat ma romo chero katia kulok komuke unek ki India yo ma pore so afo ritual kaka motie magwak pa guru machalo members mi family matitung kanyi romo pongo wiye ngama romo wachne enno